chỉ bây ule ven hianin nau piang thim en kol dan chungchang le nau piang thima kan mu thin a normal chungchang te ron soi kan tuma hi apoi mo na chu nau piang thima normal tam tak hi apa ngai thleng turang hi mi ten kan se fu lo fo thina thil dang lambi ke mon dan nai mote kan ti thina wangin heng nau piang thima adan turang reng thleng te hi en kol kan lo tuma atu lawa dam doi te kan lo impact thina wangin hi nau piang thim en kol dan chho dan le a normal chungchang hi kan soi chho don ni ama sabera chuan naute hi apian tira trai ama theng bera nu bula mutir turani hi rooming in kan tia natna wang le thil dang wang te ni lo chuanin nu bula da san lo turani nu atangin nu bula da nge ngei turani hei mi kan da ma hianin nu le naute in kara in pona bonding kan ti hi lo om ma hi naute thanjel nan te kha athat nin mi thiam te chuan lo soi ni nu hi naute en kol chungchang a hianin atam theng ber en kol na hianin kan tel tir turani kan ol tuk lo turani andam lo te an in hliam te wanga an in di mangai ni chuan thu than ni se heng naute en kol na anu kan tel tir ma hian nu te hianin mani in rin tok na self confidence an nei ma a heng an nei ma chuan nakin le zela an naute en kol chona turate tam takin apui theya an mani a po thatakin naute en kol thei pha thin ani chuan nauten kol chungchang anu mo phurna hi apoi mo em anu hi a hri sela a hriat na thatte nga ya tin in pek na le a thiam na nu in pek na le thiam na hian nauten kol chungchai thui takain khata nu hri sel pa ngai le nu chik mi te chuan an naute an bula oma hian har sanna te le diklo te doctor te le midang te nan hu mai na lo mu chuak zung zung thina hei hin naki na nauten kol nan apoi mo em ani chuan nu hu te pek chungchang hi naute kan pai chan tir atang hianin hute peturin ril ru in siam fel ila hi pai chan tir atang hianin nun hute tui kan pek tur chungchang a hianin kan in buat sai lok ki anga em a antina nin zuk le hmuam timi kan ni chuan kan ban san a tula doctor te chawang vitamin te kan ei te anga ya tin nute tlum te le thute lama har sana nei te chuan thakko chung khanin kan lo siam angai thina ni naute nei tua nute mutlum siam te hi aboi thak to thina chuwang chuanin hemi kan pai atang hian in puwa chana mangila nute te pe thataka kan pek theinan kaluin buat sailok atulani naute hi alo pian vele ama theyang berin darkar khatchungin nute kan peturani hi naute tan a tha tin kan pek nute an hek main engma pek angai lawa tuisik po in tir lo turani tin nute tuilo chuak ma saber hi colostrum antian mizo chon hute balte kan tia hi adum de a uk de nge ngui atak ania heta hianin chakna tam tak oma na sik do na te oma hei no te kan hek tir nge nge turania mi then khat chuan hei hek tir lovin an pai china hi no te ta na chakna te na sik do na te petu ani vain kan hek tir nge nge turani tin nau nei atanga ni thum thleng hi no te tui hi a ho tam ngai lawa hi a normal ani hemi chung hianin tam tak chuan hute tui ron ho tam lawa wang hianin hute tui nei lawa te nin ngai rengota hei adik lawa hei thil ni dan phung tu reng a normal ani a hemi chung hianin thil dang engma pek angai lo ni tin hemi chung hianin hute tui atam lo ma se no te khanin an tuar lo ani hi pathianin min siam dan enge ni danglam le ro pui tak chu no te hi an pian tir hianin puitling ai hianin tui reserve hi an nga bi ka tin an thina hianin englo glycogen kan ti hi atam bi ka chuwang chuan atir ni thuma khanin nu hute tui la ho thalo kha chau kharin tir mai la tui tlak chamna dehydration la ka ta te kha na venga tin thisen a thum sugar khamin niam hypoglycemia kan ti om tur te kha khami khan glycogen reserve om khanin avenga ni chuwang chuan pathian hianin heng zong he alo duang lok veka thil ni dan phung ania chuwang chuan khami chung khan thil pe ka ngai lowa kan ti swal fo thin chu khami ni thum hute la tam ma khanin hute siam chop te tuite bong hute te kan lo hek tir thina hemi kan pe khianin naute khanin khami zo kha hute tak zo ka moti in nga ya lo nei man thina hute pa ngai hnek le don hen har sanna kan nei thina hute pa ngai an hedu lawa hute swal ti te hute he thadu lo a muama trap vak mai ti te kan nei fowa chuwang chuanin hemi chung po hianin nun hute tui chau kha pe ma se
nau te tan a hlau om lo ani chuanin nau khamik nu te tui kan soilai khan kan threvek to thoina rin oma nau te hi an pian atanga tharu thleng chu nu nu tui chau pek tur ania tui sik amo thil dang an ma mo tel lawa atul anga doctor ten vitamin te dam doi dang an choni chuan thu san ni se chu ti ni lawa chuan nu nu tui chau tharu thleng hi chu pek tur ani nu then khat chuanin nu te kan pek hi a kham lo mo kan ti thina ma se kan chat theidan tur chu nau te in uluk taka dik taka hnek chuan minute som panga minute som hi ve som panga tanga som hi an hnek hianin an puar tur angai ani a chuanin an hnek zo hianin tui takin da kar hital an mu hil tur ani tin chu chumi ba ka chuan kar khat chunglama upa chuan ni tin kram som thum ayarit in an ri na apung tur ani a tin ni khata voi ruk aya tam an zung tur ani bok hetiang te lo ni chuanin an hute nek kha an kham khopa an ma mo to kan he chuak ti a hriat the ome chuan no te temperature hi engting e kan enang ti hi om le a no te temperature hi in a po thermometer kol kher lo po hian in en ve thea kan kut nung hian in no te ke kan khoi anga chuan in adul kan khoi bok anga khata khan a ke hi alo vot kher ani chuan in e enge ni cold stress kan tia hetianga hi chuan hute te pe ka ti lum vat tur ani chuan in an taksa le an pum te po alo vot kher an ke ne na pahnia vot kher ero chuan hypothermia ani hetianga hi chuan a hlau oma arang theyang bera doctor pan tur ani hen kan soina chan chu nau te tam taka hianin nu te hianin khosik chau hi hlau oma mo kan tia khosik an tluk chet hian nau te a vo hi a hlau oma tin septicemia te aron lan chhuadan then khata chuan nau te vot vek hypothermia hetiang te po hin aron lang chuak ve thina chuan na danga pon na serious zo ka om the wangin nau te khatiang an vo chuan dak rang theyang bera doctor pan tur ani nau te lai chungchang hi han sei le lok ka do nau te lai hi na shiglu na mun ol sam tak ani awang hianin lu theina mun ol sam tak ani wang hin engma hnoi lo tur ani mun then khata chuanin betadine hnoi te po kan sha ta he betadine po hi hnoi atul lo ani betadine hi nau te tan hin a thalo theya betadine kan hnoi chuanin he ta betadine chu iodine angani ta iodine ani mai ta betadine chu iodine khanin he ta thyroid kha han ti thiam dei theni chu wang chuanin a regular anga mo ati dan phung anga betadine te iodine te khatiang hloi kha engma hloi ngai lawa chuti lai ero chuan nau te lai kha alorim chhia emo asen amo nai la te om chuanin doctor ronzo kila khateng han ati faidan te damdoi hnoi tur ten ron chuanga mani thuwa khatianga thil dang lo hnoi kha atul lem lawani nau te luak chungchang hi kan han soi le lokanga hei he nau te tam tak he an pian tir hian an pian tir ni khat le ni hnia hianin an luak thina hei hi thil hlau om ani lawa hei an luak na chan hi chu nu pum chunga tui amniotic fluid kan ti kha no lem tel ve thina he an lem tel awang hianin voi ni khat han luak bar hi om thina ni hei hi chu a hlau om lem lawa enkol po angai lo ani tin luaka hian adang le chu nute kan pek zowa hian a then chun ron ira an ron luak bok thina hei hi chu hei po hi thil hlau om ani lawa ama ero chu hei hi chu nute pek dan dik lo wang attachment dik lo wang ani thina nute an hnek lai khan boruak an lo hi blut tel thina khami khan an pumati puara aron pamlet le an luak thina hei hi aerophagia te kan tita hetiang awang hianin hetianga kan nau ten lo om chuanin nu hute tui pek dan hi doctor te mo civil a chon breastfeeding counselor te noma hetiang te hi rona injecti thale angai ani tin pakhat le a chuanin luak hi a hlo om po om ve thea luaka kho puat ang chi te a luaka pumpuar tel ang chi te tin an luaka an piana tanga da kar som ni pali apon la emia lawang chi te ani chuan an ril kha kal tlang lawa mo aping emo ni theya khatiang ang ero kha chuanin doctor te ron vat a tha ani tin no sen zun le e khun hi a normal a chuan no te hi an pian atanga da kar som ni pali chung hian an etur ani no te then khat chu an pian ve le te hian an pian lai thian an e a kan lo sha fu lo fo thina chu wang chuanin kha pian na te an pian lai te po khan en ulukila chuan an zun hun hi an pian atanga da kar somli pare ta hin an zung tur ani a da kar somli pare chung an zun lo chuan mi thiam te ron tur ani chuanin civil kan le dam do in hun sang kan mu thin tam taka chuan
nau te hi an zung lo ti hi complain hi om fo thina ma se tam taka chon tun lai chon dai par te kan hren tir na sa to zung lo te complain tam tak hi chu kan lo hu mai thin wang hi ni ve thina chu wang chuan heta hi chuanin nau te nu le om pui tu te po uluk taka kan en kha poi mo ve ome chuan ir fiak le ha chiao hi nau te hi piang hlima hianin nu tam tak chuanin a he ha chiao na sa a hritlang an ron ti thina hei hi hritlang ti na ni lowa nau te piang hlim hi an mani vunte hnar chungte ala sensitive a ala no em awang hianin enge mo hlek secretions om mai mai te amo boruak ala zam leng vel mai mai te pohen ati ha chiao theya khami ha chiao kha hritlang ti na ani lo ani